Babe. Jumpa lagi nih sama ondel-ondel Mali. Ondel-ondel Mali mau main sama Azam nih. Kira-kira Azam ada di mana ye? Ondel-ondel Mali cari dulu ah. Ya, Azamnya kok nggak ada ye? Ondel-ondel mau cari ke rumahnya aja ah. Yuk ikutin ondel-ondel Mali ke rumah Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Halo Azam. Ondel-ondel. Ondel-ondel Mali boleh masuk nggak Zam? Ondel masuk. Oke, terima kasih ya Zam. Azam lagi ngapain Zam? Azam lagi makan mie goreng, Del. Wah, kayaknya enak tuh Zam makan mie goreng Zam. Emang ondel-ondel mau? Ondel-ondel Mali mau dong Zam. Ya udah, Azam suapin ya. Oke, makasih ya Zam. Nyam, 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 nyam. Enak kan, Del? Iya, enak banget Zam. Ini siapa yang masak Zam? Azam sendiri dong. Hah? Azam sendiri? Emang Azam bisa masak Zam? Bisa lah gini doang. Azam hebat ya, udah bisa masak mie goreng sendiri. Enak banget kan, Del? Iya Zam, masakan Azam enak banget. Ondel-ondel boleh minta telurnya nggak Zam? Ya abisnya lu udah Azam makan. Ya, Azam. Ondel-ondel kok dihabisin Zam telurnya Zam? Ondel-ondel mie-nya aja ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ondel-ondel makan mie-nya aja. Nyam, 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 nyam. Enak. Mantul Zam. Ondel-ondel minta minumnya dong Zam. Ondel-ondel mau minum juga. Iya, ondel-ondel haus nih Zam. Nih. Minum. Asik. Ondel-ondel suka nggak masakan Azam? Suka Zam. Ondel-ondel suka banget sama masakan Azam. Enak Zam. Ntar Azam masakin lagi deh. Bener ya Zam? Nanti ondel-ondel dimasakin lagi ya Zam? Ntar Azam suapin lagi. Nih. Nyam, 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 nyam. Wah, alhamdulillah nih Zam. Sekarang perut ondel-ondel udah kenyang Zam. Ondel-ondel mau pamit pulang dulu ya Zam. Takut nanti dicariin sama Enya. Oke deh ondel-ondel. Kapan-kapan mampir lagi ya.
deh Zam. Terima kasih ya Zam. Dadah Azam. Dadah. Oke deh cangcingnya babe. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.